Reka mpite nerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndashaka kwibanda by'umwihariko mu duce tubiri. By'umwihariko ndashaka kwibanda hariya Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'indangiza nze kwibanda na hariya by'umwihariko hariya Uvira. Bano basirikari b'Abarundi bakomeje gushimangira ko batazigera bahava. Nakubwira ko hariya Kisangani abasirikari ba FARDC bagerageje bimwe bigiye bikomakomeye hariya Kisangani kugira ngo barebe uburyo bakinjira muri uyu mujyi wa Kisangani. Inyeshyamba z'ama 23 zimaze iminsi zigaruriye, ariko nakubwira ko bitaje kuba bigendeka neza, ndetse ko abasirikari b'ama 23 bamaze kuba bahitana abasirikari ba FARDC. Ni nyuma y'uko rwose bamwe mu bayoboye igisirikari cya leta y'Kinshasa bakomeza kugenda bashinja abayobozi bakomakomeye kugenda bohereza abasirikari bato bato ku rugamba, ndetse nta n'umuntu ubayoboye, bakoherezaho barukurutu gusa, ndetse abakuru bagasigara biryamiye. Akaba ari nayo mpamvu rero ngo igisirikare cya FARDC gikomeza kugenda gitsindwa, dore ko ngo umukuru wagakwiye guha inyigisho abana ndetse akabayobora no ku rugamba, ngo yisigarira inyuma akabashora imbere, bakabanza kubacucuma, bamara kubacucuma babandi bakuru ngo bagahita bongera bakiruka ndetse bakagaragara bakwira imishwaro. Ni benshi byagaragaye biruka ndetse bahungahunga, ndetse bamwe bagaragaye bahungira mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi rero bisobanuye iki kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese uyu mutwe wa 23 ukomeje kugarura cyangwa se kugenda wigarurira uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi byaba ari ibiki? Ndetse uyu mutwe waba uri kuvuga yuko noneho waba ugiye kugera ku gasongero ko gutsinda urugamba? Ahubwo ngo rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, urasabwa gukanda subscribe ugafungura inzoga kugira ngo amakuru n'ibiganiro duhereza abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga mujye muhita mubona notification, kugira ngo ndetse ibyo dushyizeho byose mujye muhita mubyakira. Reka by'umwihariko nyarukira hariya muri Uvira, ndetse mbikampere hano muri hano Kisangani. Nakubwira ko ibibereye Kisangani ari amahano, ndetse ari n'ibintu rwose inyeshyamba z'ama 23 cyangwa se ibintu zikoze, cyangwa se bano basirikare ba FARDC ntago bizigera bibava mu mitwe yabo, kuko baratwitse ndetse bacanweho umuriro ukomeye cyane, dore ko bahuye n'uruva gusenya, dore ko abasirikari bagera ku 1000 ba FARDC bakiri batoya bamaze kwitaba Imana, nyuma y'uko mu minsi yashize hagaragaye abasirikari benshi ku ruhande rwa FARDC barangije ikosi, ndetse ubugera biri kuvuga yuko rwose bagiye guhita boherezwa ku mirongo itukura imbere ku rugamba. Ndetse rero byakomejwe kugenda binagarukaho bicurendinga ahantu hamwe hagiye hatandukanye, bavuga yuko rwose leta y'Kinshasa iri gukomeza ikina nabi urugamba, cyangwa se iri gukina n'ibyo itazi, kuko izi nyeshyamba z'ama 23 zo zishobora kuba zifite gahunda yo gufata igihugu cyose. Nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugenda asaba ubufasha, n'ubundi kugenda abukoresha ubufasha bamuhaye bikamunanira. Nakubwira ko abasirikare b'Ababiligi bageze muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bazanye intwaro zihambaye, ndetse bazana n'amadrone y'intambara agera ku 100, ariko usibye kuzikoresha n'abandi cyangwa se bakazihereza n'abana batazi no kuzikoresha, bavuga yuko rwose igisirikare cya FARDC kivuga gusesagura, ndetse kikaba kitanakomeye hano ku mugabane wa Afurika. Izi nyeshyamba 23 isi yose yamaze kuba yashyira akadomo, ivuga yuko rwose zinyeshyamba z'ama 23 zishobora kuba ari igisirikare cya kabiri gikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Ikindi ndaza kukubwira ko izi nyeshyamba z'ama 23 zo zifite gahunda ngo yo kugera i Kinshasa, ndetse Antoine Felix Tshisekedi Kirombo akaba yahanurwa ku butegetsi. Ibi ni ibintu byatunguye abantu benshi kumva inyeshyamba bavuga ngo izi nyeshyamba cyangwa se izo ziyita abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abandi ntibabyumve, ndetse bagakomeza kugenda bashimangira ko izi nyeshyamba rwose ari inyeshyamba z'u Rwanda, ndetse uyu mutwe wa 23 ukomeza gufashwa n'u Rwanda. Noneho Antoine Felix Tshisekedi akaza ahita byungamo, noneho avuga yuko rwose igisirikari RDF cy'u Rwanda cyo noneho ngo cyageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ingabo zi30 rwose za RDF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri kurwana ku ruhande rwa M23. Naza kukubwira ko ari imibundano ibereye za Uvira, dore ko rwose nakubwira ko izi nyeshyamba z'ama 23 ziteguye igitero gikomeye kuri izi ngabo z'Abarundi ziherereye hano Uvira nyinshi cyane, ndetse n'intwaro zihambaye. Navuga ko ikintu gikoze muri aka kanya inyeshyamba z'ama 23 zikoresheje imbunda ifite ikimenyetso cyo guteranya, ndetse n'ibibombe bigenda bituraturika. Navuga ko bitabaye byiza muri aka kanya kuri abo basirikare b'Abarundi. Navuga ko abasirikare bagera kuri 500 rwose bamaze kuba bajya hasi nyuma y'igitero uyu mutwe wa 23 uteguye karahabutaka simusiga. Ni igitero rero gisize benshi b'Abarundi bari hasi, cyangwa se Evariste Ndayishimiye rero
ubwo agiye kwiga ikindi kintu yaza kuba akora mu gace ka Uvira, kuko bitabaye ibingibi bakomeje kuba barwana ibingibi barwanye muri kano kanya. Navuga ko izi nyeshyamba za M23 nyuma y'uko zakomeje kugenda zikatakatira kano gace by'umwihariko ka Uvira, navuga ko noneho zaba zigiye kugasatira ndetse zikaba zanakwigarurira. Byaba bibaye bibi ku gihugu cy'u Burundi, kuko isa n'isaha uyu mutwe wa M23 ushobora kwinjira muri iki gihugu cy'u Burundi, ni nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda ngahungabanya umutekano w'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko rwose ngo izi nyeshyamba za M23 zo zikomeza kugenda zishimangira ndetse zivuga uburyo ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rwose bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu. Akaba ari nayo mpamvu rero ngo bibaza ikintu nka Evariste Ndayishimiye ari kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bene aka kageni, ndetse ngo akomeje guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo abaturage bo ubwabo ba M23 bagomba kubyicaraho ndetse bakabyiganirira, ndetse bakabufata umwanzuro uri kuvugirwa, cyangwa se bagafata umwanzuro w'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkubwire ngo rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, nyamuneka ndakubutsa gukora subscribe ugakanda like zikazamuka, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tujya tubahereza bijye bihita bibageraho. Ikindi naza kukubwira ntasize inyuma, ndaza kukubwira ko rwose iki gisirikare cy'Ababiligi cyamanutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo cyabaye gikorwamo, ndetse abazari bakeya kuri izi ngabo bamaze kuba bajya hasi.